Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Sokar bakmi ia ketnat ki kampen Roysor jong kini kejela uba Hamlet Sendoling. Ringkat ke Jingsen Ranlang Principal Secretary jong kini ketnat uba Donald Phillips Walang. Secretary jong ketnat uba Athelbert Karmalki bat kiwei haka arpulai terik mentau najiliu arajar arpo. Kila her le jurep ia ke yeng paki ban perlang yau ni ke shopping complex ke Belasna da ketnat Meghalaya Urban Development Authority kebaran Hapolo Shillong. Ya gani ke shopping complex ketnat Meghalaya Urban Development Authority kala IT syaka National Building Construction Corporation bantai yaka haka jinglot ke balakon Arpway Point Southway Kelur Tingka. Uba Hamlet Sendoling haka jingkran bat kinong pathai kubor hadin ke jingjurep ulai tu ba nakalang jong ulak kemen hadu kata-kata ba ya gani ke yau ansela ban pleno shen. Bat ulai tu ru ba ke basa manta kedai setang kasngi ban bo ya katarik nak banta ban play ya kini ke shopping complex kenang ba kinong di dukan ki baju dia jing dia hakani ke yau barem kinla ban sedang no ya ka kamai ka ji jongki hakani ke yau kepala pensena kerpang dak sorka jela. This is the back set. Have you started making this ETP? ETP, yes. ये शुरू हो गया? ये क्या बढ़ेगा? It's a future provision. To smart city, I don't think this is the drawing in the smart city. No, Yes, around 148. Ground on the first opposite of workshop. Jungan juga ban jurep pentas ni ka redevelopment of Pulau Market keriba hadian buat muslim kena ka projek kala setting hadian ba ngila tigot nukliang jong ke department ban state ban persang ban punya keluar ya fon po Delhi ke sakut baru ban persang ban ya keren kamtam ya ke company NBC kan kam state di ngelon juga mata lalai sien ketika dikasihin ke ba kadu ke pengawan bat nga sukumen ban ui ba kenika market ani ke long ke bebet ke babiang bat keblong tahi barokhoi kla long 100% complete sa stang ketu kani kendiat i bentai ba ngeliat po entrance bat ka sorok kendiat ba sakut ya ba ngena penbait rei kembalong hi kini dukan borok hi kla long ki ba la paka ki bebet ke babiang ka ba ngena la rupan aji no syaki beri video ini bisa barokhoi kila yo ba barokhoi bat ka kedik projek ka ba Arpway Kerur Southway Point Arpulak ke belebih bisa lembaga Ministry of Urban Affairs bat ka basa mata kalong satang bangan suku ya katarik bat on pleno pi hang ni kidukan arspa khandai pinyo kli kidukan benta jong ka ground floor bat ka first floor in create am ta kidiki wet market bat ka third and fourth floor bre kalong nam ta kidiki dry market kani mata ka te mata pe ong pi mata kali ke bang la de market tendar yang bang sa sakui ka Pulau Market berkantai ke projek jengtai ke market ke bala tendar mata kalau
proses bayar cemat ketika bah projek bah kon adu bah nyurusan idon kini kan mensyak basong hangni di yakini mentang la arrange temporary pokok sekaj municipal di mentang belada pani yaki kin petong no hangni mereka tai pada propose pulu market ke batmai pada kalau begini keren pada ya terengil hang tai mo ibadan kumba arwar apply gitu kan badan kumba prangut kitrai cuk gitu kan hang tai dia kena bantah pada in court yang banyak yang keren waktu ki try tai dekat ru kejundan jom lokal boleh tiba elek belum cukup help besar yang ke bah mi yude chairman jong ni ka jong ka komiti court mi berbet rang bah ya kita ki basang pok ka train lang tai inla mat kemudian pada hari ni ka new market jong ni ka blue market ka bah lasna design ni lomba moro mat ki stall mat ki dukan kidon labul pakar kajaka bukan betul mo lapak itu kan poisa kinala berkinala pada kan tu pi kinum poi direct sisi pok wa angkra barok ki ki ban mi nang di ka building kan ha pa tai ka STP plus na habar directly kan lo pok wa angkra de kali te STP ramba ko mere da mi antu sebar ya dorong ko bagi persangi ba nak di ka building ni kalau kena sa ki beri ko basong sport tanjan wa kra ma kimle ban betul dak sport wa kra kata ya ke jemput wa kra kata ya ka beauty juga mo dia gila sai ka STP ni bahaya ke bala kata ya borok ka jebok juga ni ka ni kan bah po serok kidai ki ba ha ba po ka so kidai bata ba marian serok piludi di imat kini ki beri gila ngamtip kidan pada Islam marka pada ban pet dapat syarat yang kelak don kajengwet yaki marba kedik building yang kan ni ndrei mentakan ulak berkomen ire ndrei daklia ke jonga dia ngan kan selang dekat batku lokal area ban ya keren bat ki ban khot yaki laki ki menjuri ke bangi ni kuak lomba in wek no ikut berkhot in peperan itu kan pada ki pada ngin alot pada ngin akomodir pada hal tu ke building pertama apa insta parking ni mata kalau tak bandar konyo ko tli ndrei kata space ke pula ini ya ke bangun sa tiga bagi department sa syuk ba kalau balai malai kalau kan dia ban betul iki kali bagi dia ke plan juga ke bangun stop bagi sa finalize ka kamram di kandot ni kong lah keren saya ba akwa ba borok ki penting project dia ban pendam pada strap bai tu biru babon ki project ki basa teng musim lah ban nilai ban pendam nak jeng tresom jeng officer juga di department repair baru nak jeng la juga ban ya communicate bagi balik ban inspect mo tapi kan mau borok ika ba ka ISBT ko turaru layak ban pli ka kompos pan ko turang layak ban pli ka kompos pan ti ko nong ko aru ngeladak ban pli nang ta pada ka tu ka 120 kompos pan ko Martin ru ngiliok ban pli dok marba ni sakut mata kata ban pli ke Martin tek lomba di mesin kita sakut artis po dari kimla ban poin barbar di don dia kalau dong di bar poin mesin ang tairu itu kuat ban pli dok kaya sugun tak kala biar tai po Martin ngai kini ke building ni ke bahasa teng ha di marewan mengaruh awan spek menel acok ni laisian ngomong galong ni ke company ba pendap ke puar ke babian bagaimana soal apa di corporate yang di department buat ngar kunjuk dari apa ke building ladap saya ke jumpa kalau Yang company ni apa menteri gini kena NBCC